So what you are doing is a very patriotic thing. Namso tanda sishinba di Amerike ki chezo tsogan ji cha di du thari chezo tsogan di nanglo la Amerike ki chezo tsokto surba cham Nancy Pelosi chogi thari nyimani ringa Amerike ki gesa Washington DC na phebe ki pedu shudu nangke Trying to ki get pemi the da votes pedu for gap yo wa this or sola that. tam shesh na so But the outside mobilization is the magic of it all. When you come here, it's like this. thari cham Nancy Pelosi chogi tam she na ya nanglo la zo ji thari ki pedu shudu ki legu di nanglo la ji tugu da minja wa pemi lakba do pewe ki shunge mangbo shuji ki nyamshu na wa ji cha de di la ji gasu shu na wa ta ya ta ga na shin ji Amerike ki trezo nanglo la ji tabar korang ki chale na we ki dyun di ring la ji pepe ki nuten da dewe ki to la ji Amerike ki trezo gongo niga re ta ga na shin lakba do ji chapsi sokba niga ki sungde ki gyap gyor shuk chumbu yoba di wiso debu ji yoba ji thari nujun na so. And our support for Tibet in the Congress has always been strongly bipartisan, and that's the way we want it to always be. Kiji pedo ligu khan ki kuji shube ki pedo shudu ki ligu di nanglo la ji Amerike ki nga de nishu thane pemi hakwa do shungi ni ke nishu thasam chi ki nyamshu na do an thari ki shudu di thugi da manja wa ke chimbu chi munzi nang de ya di junse di nyeja ra Amerike ki chezo ko ni ge nanglo la pedo da dewe ki timjar ni de na yoba dila chi ta chezo tumi su ki mutu chi gyap gyor ta kude na ya ki ne ga chik cha di do. Patriotic and making America more American with your advocacy. Thank you so much.